Mathina ma gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko marathie na mbere na kuimbirira thutha wa mubango wa kumuhagura mwisho gutemanio bunge-ini ya Nairobi ni mutongoria wa aria nini Peter Imwatok. Allow me to lay a notice of motion for the removal of the governor from office pursuant to Article 181(1) ABC of the Constitution. Mubango wa gutemania rendekithia ririo na kuria uguo ni wambite gutungio regani ni gicunji kia MCA maria manyitaga mbaru Sonko magituthura icanjama niguo mubango wa kuritemania utharare. Who verified the signatures? Sergeant at Arms, remove Warutere out for 1 week. Agitemania cira wake, Imwatok aroiga ati Governor Sonko ni ahuthirite giturwa giake na njira itagiriire, akaheana kandarathi akiagarara watho, undu umwe na kuheana kandarathi kuri kambuni ya AAR na njira ina kiriga. Oroho kwina ciuria cia mibango itiganite iria iruguritio ni utongoria wa Sonko ta uhandi wa mahua na nyeki barabara-ini cia Nairobi. Ari mbere ya Senate, Sonko augire ati wira uyu urutitwo na mbeca ciake cia muhuko ona gutuika ni acokire kugukwo miario yake. Sonko no arecukirwo kuhuthira uru ciringi mirioni 200 no huthiri moru wa mbeca iria cionganio ta magoti ici ari thitango iria Sonko erigirirwo gwitetera. Sonko no athitangitwo ni mutugo wa gubuta maabitha nene thirikari-ini yake na njira ya thimu na kwaga kuihuria giturwa kia munini wa governor thengia igoti tugiru kumuhingurira dirisha eno. Why are you bringing drama? Anyone who loves Governor Sonko, you must prove to him in the right way. Riendekithia riri rirabatara kunyitwo mbaru ni ma MCA 82 na Sonko akoretwo akihuthira njira ciothe guthaitha ma MCA ma Jubilee maria maingi bunge-ini ino mariikie nja. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.